the driver, Clement Oporiato, and he fan over. Okay, said ya air conase, who yabum, any day or Clement, no. Maybe I won't yet ready, so we're going into details. NDC no comedian so people kwa Ghana for a demanded answers from her. Esebusa no questions. Ye true question left right center. Dr. Hannah Bissiw. Over the driver na wayira no. Obeka ya ababe month ago ene ba say Hannah Bissiw ene driver akunwura mu galamsey site wa ko invade ono mo. Na driver no call no now no allegedly driver no ayera. Ama Abronye DC ene Hannah Bissiw abe clash. Expose there. Abronye edi viaba. Metro boss no ma say nyamu nchire mu. Edi there mo say how you Penyah block media. Obe like video no adaroma. Obe subscribe button no sambe keep notification conferences update. Na be chere wa dwen dia mama. E wo comment section. Me so basoa. Na share for so enya bi ahye. It's about a month ago. Anna Dr. Hannah Bissiw eko piemu ewo one of the forest. Subin River bed honomo. Oko piemu honomo galamsey issue ya no koye. Onzo mate galamsey o mate task force bia. Omuno mu come back to galamsey. Ema honomo no. Hannah Bissiw ekwa chase some excavators. Maku 40. Ema that day no ko be can say oh na omuni low bed machine na ye defa those trucks any other ye defa cars ekon yeah that the low bed you can say that na you know omuni low bed it all the excavators 40 in echo police station wo hono but adachi omeka asem a out of the 40 excavators no emu 33 ayira just etu ayira ama abeka 7 ne kura no ye tigeka ye hwe no because ayira ema asme buy na omeka say there be Hannah Bissiw excavator there yenim excavator enwane bia enkomunika kese bia den excavator 40 no emu 33 ade cheye overnight ayira how ema me answer man for true question pa na man for say demand answers from them about 3 days ago ana expose eba say there be Dr. Bissiw ne driver na ode ni ko enwem ho no gara na driver Hannah Bissiw ed ni ko bush on no driver yi wayira aye hunu aye say Adom FM Anna Obikoye this particular interview ewo honomo. The driver, Clement Oporiato, and he fan over. Okay, said ya air conase, who yabum, any day or Clement, no. Maybe I won't yet ready, so we're going into details. But my young, I hope Sir Clement on we. Oh, maybe sir. Maybe sir, Sam. Metias, but me just I just said the United Timber and quiet say. Baby Bonnie and Asasema Ehubino. I hope say on car baby. Clement will busia for. And you're very soon to move in a busia fonka. Na abusena de batu when himself wakasa more masano mabekasana. Make asa as Ghanani. Make asa as Obabesia. Me woma a me yamusemi Emma a month for ma. Eh. Na yemfa say Dr. Bissiw say we yi Clement e want to be ni adwuma bi ma e problem enti owe na busuafo hwehwe no owe oyi na di na brantie no we the Clement akodi bone na wo free say wo hwehwe no a owe that me aba wonim say wo krom ha na Victoria Hammer okay meet you ne driver bi call recording no say okay, sa story no. His Excellency John Dramani Mahama. Victoria Hamedi, okay. Okay, sa story no. Sure. Okay. Make I grera. I am a desta we in fiastem. Enti Clement wo he. Ade Clement akwa record Hannah Bissiw ana. Oh, mini aba. You say Hannah Bissiw wo ye Ghana ni. Minim se wo ka asem a wo beyi ano ti me bisa ne se Clement e wo hefa san se wo ni akola na ye adwuma ye wo driver ti se ne e bibi nti wa pamo no o wa ha wo beyi ano na ade a kire ye enya sa ade a de ye nim ne ye de beba abonten na nya mo fre Clement fo en ni fo na edum since when. Oh, since 4 days in ye. And he no call your phone kudumi. And until the me busa the boss say na da Roma. Wa pamo na ko mi yehu no. Eh. Nani say Adom platform ye nim say ekwachiri pa. Nti bia na Clement eti woni ne nkasa na check Clement so mrafie na mo hwehwe no. Clement se wo so e na wo de wo ho akosie.
me pacho wada Roma ma yente wonka o ye Ghana ni ufri Ghana o hu hia ma Ghana ye pese ye te wonka mimi aba uko baby sase the last area anase location na Clement wo eyehifa na ye nyina ye fo ye hunyim oh mimi aba den na fufuo yi ye wona wono mo nkwan me no se ye nyina ye bo ahye Clement enti ma ye hunu the last location na Clement e kra se okọ na be ye nyina mo ne nkwa na betimi a kire ye baabi a wo ne boss no ne ye adwuma ene betimi a kire ne baabi o me driver me ne nam yi ye frɛ ne Benjamin Kofi Frempon enti ene na ne busuafo hwehwɛ no na ye hu na ye beba bebusam se ono abo na ne Benjamin nam Benjamin wo hen na ma kire baabi a Benjamin ye wo because ebia ne se enu amesomane ne fu na dum enti me kire baabi a Benjamin wo okay na nka menu aba ana menu apanyini Dr. Louisa Hannah Bissiw etimi kire me baabi a Clement wo aka mani beje pa Matenti said ya mo hwehwe Clement amohuni mo be ko file police report say wahira mo hwehwe na ase mo to ho na mo dada menu aba nyame ya adoma adwa dan komo we ye beto aso unim se MPP for ye delegate conference ye ka topics one of pay den dia ye be ka ho asem but dia wo ye wo kose unim sa wo kose fear panic mimi aba mebusa wo question say woni wo man hene kwabena asante na ye adwuma na ena no pe mafrobusa so abena na wo man hene kwabena asante wo hia eno makoso fears and panic me busaw makoso fear and panic obi abusaw say woni obi na ye adwuma na obi si anope mafre wo obi sa ne fo na dum ti me busaw obi say hemfa no wo me busaw say hemfa na obi wa koso fear and panic Mate yeah fear and panic Gloria medase ene bra wanya de ma nyambo ochina ye de beba ba yedwuma Now concerning the missing issue of Hannah Bissiw driver no na Abronye DC no regional BP chairman or those abemubi now buy no expose any fireman any gumbi obebu pa na go tennis ma all can ebra awo mrase bedwam na me ko to publication no yes driver obi NDC National Women's Organizer Osanida Minerals Investment Authority ano Minerals Investment Fund Authority sana yekano Dogologist Hannah Bissiw Dogologist Hannah Bissiw ne driver nino ayira ya china kwa security aswaya driver nino abusuafo hwehwe na yenya no enti asema aba Ghana no ne driver nino ya chino akwa one of the security agencies aswaya ya detain no beye na awotwenie driver nino ensuo aduane di obedi kura eden abusuafo tiniye ansa na omu hu se one of the security agencies na apeke no adraba nini NDC National Women's Organizer osaniye Chief Executive Officer Minerals Investment Fund or Investments Authority so and say no onam galamte site no producer monhwehwe maame na vandam woman na okwachichi excavators na osibia no monhwe ne picture ba kono ba bia no wayi ne ti no ene galamse site ni nya mompe ne mienu mame etire no ba kono na eso no ene galamse site okoya oso ochichi excavators ni nyina no mo sa pictures no wo ho video no wo ho monhwehwe nto wo mame
Sa maami ya mi be yi ni mfo nyina kire no. Ghana man panyini President John Dramani Mahama ba ya no man appointment. As a CEO, ne drabani. Mami na nansei or starting say or ko galamsey site. Or ko operations or ko stopu galamsey. A Jubilee House warning no or ko ba ya say excavators ni bia yira. No who excavators no. Excavators or chi ye 40 ayira ohu. Sama mi wansem na mekai. Aye Dr. Hannah Bissiw, we obakasa ye medical doctor. That be onye medical doctor. Or call Cuba no, or call ye dogologist. Aye dogologist. Course wa mami we fine. Aye Dr. Hannah Bissiw, or call Cuba no, that time Jerry John Rollins. His Excellency Nyankopon fa ne krantie yi. Ono na do omu nyina eko 31st December man na omoboa no man ba ye no wo mo man bi we ye ba ko 31st December women's supporters no ba ko ba ne we eye Hannah Bissiw no ba ko ba no na former President Jerry John Rollins and a sponsor mo ko Cuba so mo ko ye medicine onu duru ya no so no medical doctor pa dia de hwe nipa pa de ni tinni mo no ontimi nsua enti no obesua dogologist enti no ni doctor na mo hu no Dr. Hannah Bissiw doctor osua dogologist no kwa 6 years and not the buy enti obeduru Ghana no ne classmate fo nyina ekoye adwuma komfo anoche bi kolebu e bi various regional hospital ono dia sora oguso na ne maame bisa ne say na wo nkurafo yi na da bia on be fra wo na omo di nkomo wo so omo wo hospital na da na wo de yem postu wi o se maame me de ne nko na so wo de nko sai wo so wo ye doctor e wo Cuba na wo de nko ne de ba asema wo classmate fo be fra me tise mo ka oso wo hospital o ye adwuma obi obe fra wo no we wa ha ebinu wo Cuba ho a wo de ka ho se wo mbe som ho wo mo magana enti wo no mo di nkwama amete na da na wo de oba Ghana oguso tifie na hospital onko ye adwuma nyiska o se ameme doctor ne nko o mo hwehwe mu a sa wo mo no ye pure medicine ebe wo ni papa ne no ye dogologist ekwana obefa so awo nkraman pane in fact dogologist say obi a wasua nkraman ho ade sa anya hunim de eno ne yefre no dogologist obi mo pa mo nsetinhwe sameboa dogologist obi a ya train ne say o mahwe nkraman no o ye dogologist Facebook one obi say o se nya sa na tie masa book wa yasua no mompe ba bintina o na mo 2x4 school na mo koyo me ka sem sa de ne ye dogologist a wo se ye ni bibi a friend dogologist na wo go school wo go school a me ka sem aba challenge him say ye ni bibi a friend dogologist oni mo nwoma pe oba bitina ka se wonte dade a fine na ka se ni bibi sa de a na che se wo nwoma tosini ye wo dogologist wo ho aye course ebi no no koye na sama me yi na President Mahama appointing no mo hwehwe video no ko galamsey side no mo fanto so mame galamsey side video no sama me yi oda so yi ana ne driver ni ye friend no Clement Ofori Ado wa yira be na otwenie na me ba be kan ye ntia allegedly Abronye na yira na maami wei ana yesi allegedly wama security agency apeke ne driver no 1 week nie I say galamsey video producers mutimu because last week ya issue video no e duru fie da ye call for video bi e che na maami na nkasa wo hobi enye wei yes onini Fatun China men fan kamasem na duru fiera ye call video amoma ne chedo. Yes, ne certificate ye kitane ye dogologist. En kraman hunim die, obi o wan kraman hunim die bia no, o ye dogologist. Enti ye wura Mahama paw no say,
onkɔhwɛ saa ai mineral hwan fund no on na CEO ho na wate asim na ɔkɔ galamsey side na allegedly ne entia ne driver ni yanhu no na omo se maame wei ana ama security agencies bi achi na sie no ene say allegedly driver ni no ana eka allegedly. So when I said mu chiremu a Abronye DC aba esa say Hannah Bissiw kra no ko school no oko study dogology ye okosua do nknaman ho na Dr. Bissiw ekosua the doctor original we doctor in dogologist. Abronye say Hannah Bissiw doctor dan so a doctor in dogologist. Especially be na o de buy utibi chiraje mama e wo comment section. How can a human being Dr. Hannah Bissiw driver be declared missing na yenti na chi mpopi biara and then I also Ghana. Chirajo mama comment section. I Penyah Media. Accra.